A to si mi rekao kad si me tek vidio da si rekao, tome se nisam nadao. Ja. Evo ga, sve je gotovo, ovako to izgleda. To su ti mali zalogajčići. Ne može se lopta igrati u kući. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Dobro jutro ljudi, kako ste, šta ima? Danas ću da započnem svoj vlog ovdje iz ovog mog hodnika, jer sam, koliko vidite, malo sam se spremila. Danas idem u novu školu sa Ajanom, znači Ajan ide u gimnaziju, to smo već rekli, od augusta ako Bog da, ali danas ima taj dan za upoznavanje i danas idemo ja i on u novu školu. Kako će on to sve prihvatiti, ne znamo da li ima iko iz njegove škole u njegovom razredu i jedna djevojčica je se prijavila iz njegovog razreda isto u ovu istu gimnaziju gdje će on ići, ali ne znamo da li je sa njim u razredu, da li je primljena uopšte, tako da idemo danas. Mislim da će to biti jedan novi izazov za Ajana i vjerujte da ima malo i brigu jer nije lako. Došli smo prije 5 godina ovdje, pa je on krenuo u prvi razred, nije znao jezik, sve mu bilo novo i tako da je nekako te 4 godine u osnovnoj školi se uklopio i bilo je ok. Nismo imali problema, hvala Bogu, tako da smo zadovoljni, ali vrijeme je da ide dalje u ovu školu gdje sad ide novu, tu ide i Dženis, tako da će se sa njim moći viđat, moći će mu on pomoć. Neke stvari, eto to me malo nekako raduje. I jednostavno vidjet ćemo danas, danas idemo na to upoznavanje, tamo koliko piše na papiru bit će u toj njihovoj sali jedno kao predstavljanje novih razreda, novih razrednika. On ima 2 razrednice koje Dženis već poznaje, tako da eto, nadamo se da će biti sve ok. A prije toga svega htjela sam da vam pokažem šta smo kupili Dženisu, sasvim eto slučajno. I onda prvo idem u kupovinu, zatim ću sa Ajanom da idem u školu. Ovdje je ta vrećica što smo kupili za Dženisa. Imam ću ovdje da stavim jedan ovakvu policu. Da neće smetati. I ovdje je prvo ova jedna lijepa majica. Pozadi sa ovim detaljem. Majica je koštala 17,99 €, preslatka je, ali mislim da će biti Dženisu velika. Tako da najvjerojatnije će i možda Nihad prisvojiti. I vjerujte da je tu sasvim svejedno, mi tu tako naručimo, pa ako nešto bude nekom ne bude nešto odgovaralo, odgovarat će nekom drugom i tako. Tako da otprilike ja, Nihad i Dženis nosimo tu i tamo skoro istu veličinu kad su ovako neke pamučne majice u pitanju stvari, jer na primjer ja nosim ML, zavisi sve od modela, Dženis isto nosi ML, Nihad nosi XL. Ali s tim da ovako kad su neki veći modeli, kao što vidite ova majica, ona je stvarno ogromna, tako izgleda. Mislim da će i ona moći čak i Nihadu. Tako da to će biti to. Najvjerojatnije će i Nihad onda sebi možda prisvojiti. Ovo mi je nekako baš preslatko. To je Dženis sebi izabrao. Vidite.
To je jedna lijepa košuljica, baš ono ljetna, morska što kažu. Ona košulja je koštala 50 eura, ali je bilo sniženje. Znači, bilo je sniženje 30%, ja mislim da je oko 35 koštala. I baš je nekako slatka, na neki teksasni šorc ili sasvim neki obični pamučni svijetli šorc, jako lijepo ide. Džins je probu i baš je nekako fina. Imamo još jednu stvar, ovo je malo više toplije. To je jedna dukserca crna sa pozadi ovim detaljem. Ne znam koliko ste primijetili, stvarno se sad nose ovi detalji pozadi na duksercama, na majicama. Htjela sam da kažem da sam ekstra mu rekla da kupi sebe ovu jednu duksercu, jer planiramo da idemo na odmor. Bosna će biti u svakom slučaju, znači u Bosnu idemo, eto to ćemo da vam otkrijemo. A gdje ćemo još da odmaramo i na more možda da idemo, ne znamo još ništa. Tako da ništa vam ne možemo otkriti, možda će čak biti to neko iznenađenje. Ili možda vam čak kažemo prije na par dana nego što budemo se odlučili. Ali uglavnom idemo u Bosnu. I nekako sam se sjetila, predveće ovako bude nekih hladnijih noći, tako da kad se sjedi vani, možda će mu trebati neka dukserca da se obuće preko majice, da je malo toplije. Uglavnom ništa, ja idem sad prvo u kupovinu, pa ću poslije toga ići sa Ajanom u tu njegovu školu. Dragi ljudi, kako je lijep dan. Prelijepo je vanje. Ne znam koliko se vidi, ali stvarno je prelijepo. Idem sad, evo te mam sam stigla. Limun mi izgleda dobar. 2,5 eura. Aj 99 je ova riža što ja kupim. Poskupila je, ali je stvarno dobro. Ovdje bi trebalo da stoji onaj Dimko sir, da probam ga naći. I ja mislim što se tiče ove kupovine ovdje sam završila, ali nažalost ne vidim ga. Ne vidim ga.
Šteta. Vidite, imaju oni svojih ovih nekih sireva, ali nije meni to. Ovo isto baš kao trapist. A dimko je baš ono kao suhi sir naš. Vidite, inače imaju ovih naših proizvoda. Evo paprika sa kajmakom i sirom punjena, oljorad. Nažalost, nema sira. Moram možda još da kupim neki hljeb. Mada imam hljeba, sad mi je naumpalo, nešto ću možda malo još da kupim. Uzet ću sebi ovaj, ja to baš volim, pošto nisam još doručkovala. Evo, završila sam. Sad ću ja to da popakujem. Evo ovdje sam neko meso kupila. Ne znam koliko se čujem od ovih auta. Kupila sam ove jedne brajle ćevape. Pošto ide vikend, ako bi se odlučilo da idemo roštiljati, da imamo ćevapa. Jedan grah jednu suđuku, jednu salamu, ove dvoje makarone na akciji su 65 centi, limun, eto tih ovako nekih stvarčica. Kupila sam ulja, kupila sam ovo jedno maslinovo ulje, argeta, jednu ovu majonezu. Rekla sam već da je najbolja majoneza ovdje u turskoj radnji. Rižu ste vidjeli, špagete, paradajz. Ovaj jedan hljeb praktikujem sad, ovako hljeb, tamni. I djeca su se naučila da ga jedu i to mi je drago. Malo krastavaca, patliđan, salata, špinat, jednu školjku jaja i ovaj jedan peršun zeleni. Hoću samo da vam pokažem ovu. To je moja zakuska. Znate kako je mekan, fin, sa ovim susamom. Predobar je. Ja ću sad to da pojedem i onda idem u Lidl da obavim još što imam. Zatim dalje obaveze. Vruće, lijepo je vrijeme, ali mi je i drago da nam je došlo ovako lijepo vrijeme. Evo ovo Nihad kad bude gledao da vidi gdje sam kamuflirala lubenicu da se ne valja po gepeku. I sam jedan kupila gel za pranje veša. Isto tako jedan Softlan. I još eto nekih sitnica u Lidlu, sad ću vam pokazati. Brašno, sir. Jedan šlag, jabuke, ove neke čokolade i kikiriki,
germa. Ovi jedni fini mafini. Ovaj kao monte. Jedan med. Bit će mi malo ružno snimati, puniti, pa ću vam ovako pokazati, eto, vreće za smeće. Krompir, ovaj jedan sam kupila za deterđent za pranje suđa, jogurti, sir, onaj standardni što kupujem za sirnicu, jednu nutelu, banane, kruške, ovaj jedan sam kupila za pranje suđa, iskreno sam uzela ovaj prvi put da probam, 40 dođe u pakovanju, 5,5 eura. Nisu nešto ni skupe, pa hajde da vidim kakve su. Sladoledi, mlijeko, jedan ovaj keks, ovi indijski orahe, puter ovako ovaj i ovaj isto. Kašak za pecivo. I uzela sam ovaj, vidjela sam onaj, imaju u onim korpama i svidio mi se, ovo je onaj za dušek za zamora, jer uvijek se desi da prijetežno se desi da na moru kupimo taj dušek i bude baš previše skup i sad sam ga ugledala i odlučila sam da kupim, eto, 5,99 eura je koštao. Eto, samo nek istraje ovu jednu sezonu, super. Otprilike to će biti to, pošto je puno vruće, idem sad ovo da spakujem i prvo da ovo ispakujem sve moram iznijeti sama, bit će mi malo naporno, vruće, onda idem po Ajana i dan nastavlja dalje. Gdje ste ljudi? Evo momčini, je se ugriju? Pa šta ste tu radili toliko? Ma išli u školu i na kraju malo napolju bili. Kako vam je bilo? Hajde sad priča, ja sam rekla ljudima da si išao u novu gimnaziju gdje ćeš ići od ljeta i pričaj sad zajedno da vidimo kako je bilo. Pa mi došli, imaju dvije djevojčice iz mojeg razreda u istu novi klase. Pa znam da i Rebeka treba biti, a ko je drugi? Ana. Ana i Rebeka, pa super. Ja, i kak se zove... Makar imaš njih dvije, da možeš malo da se uklopiš, jel da? I mi došli tu i morali se kao red poredat od imenima. Morali na primjer prvo od A do Z. Ja bio prvi, zato što sam Ajan. Aha, imena vam brojali ili prezime? Imena, ja. Aha, Ajan pa Ana možda, jel? Aha, okej. I još šta ste radili unutra kad ste ušli? Inače, čekaj da ispričam, ja nisam sve detaljno ispričala, išli smo u onu salu zajedno i tamo su nas napravili kao onaj prijem, dobrodošlicu i onda su djecu svu izabrali da iziđu na binu koja su na primjer od te klase, tog odjeljenja, 5A, 5B, 5C, 5D, ja mislim 4 klase imaju. I kad su vas pokupili, onda ste otišli tamo. Yes. I šta ste radili tamo u školu? I onda smo ušli u klasu. I kako se zove, tu vidjeli sjeli, ima kao krug jedan i morali svi sjest. Igrali kao neku igru cip-cap. Na primjer, ja sad moram pitat ovog što pori od desno mene kako mu ime ide. A, tome se nisi nadao, jel? I onda... A to si mi rekao kad si me tek vidio da si rekao, tome se nisam nadao. Ja, i onda lijepo moraš isu njega i kak se zove... Da komunicirate između sebe, vi. Ja, i onda... Pa to je baš onda, super. na primjer, kod mene sad rekni cip, ja moram reći, koji sjedi lijevo od mene, njegovo ime. Ako rekni mi cap, onda moram od mene što desno sjedi ime reći. Aha, super. I ako rekni cip cap, svi moramo zamijeniti oni. I tako ste se upoznali. Ja. I jeste li još nešto posebno radili? Ma nismo. Dobio se onu mapu što si mi dao? Ja. I to je to, ja. I onda napolje išli? Ja pravila kao neke ruke. I igrali se. Mada je danas baš vruće pravo. Yes.
Dobro, eto ljudi, čuli ste, to je bilo to. Uglavnom, je li se svidjelo, Jane? Jes. Vidi, već sam dobio boje. Jao. Već si dobio boje, još malo ako budemo išli na more i bit ćeš pravi momak. Jes. Haj, vidimo se onda. Hajde. To slon televizora, gdje da vidim? Ne mora, ja ne snimam to uopšte. Šta je s to s nosom? Ha? Jesu se prehladio? No. Ili je to što se istuširao? Kupili smo ti majicu. Gledaj, majke, kakva je slatka. Rašir da vidiš. Prava, ona, znaš, za mora i za ljeta i za odmora. Ja. Predobra, jel da je? Ja. Sviđa li ti se? Da. Možda će ti biti malo velika. Pa do mora će biti dobro. Do mora ćeš porasti, jel? Haj obuci, sam tako preko ti. Sam da vidim kako ti stoji. Mislim da će ti malo biti velika. Joj, znaš što me nešto glava boli? Velika. Jel te velika? Pa nije puno. Yes. Hajde ustani skroz da vidim. Gdje ovamo? Nije, dobra je. Gdje ovamo dođe? Ali dođi do mene da ti ja naštimam. Ona se tako nosi. Gdje okreni se? Nije puno. Jel da ni hada? To je mam. Hajde sad sjedi. Sjedi dole da ne snimam tu na televizoru. I evo i ovo ako hoćeš rašir, da pokažeš sam, to sam ja sebi kupila neku sasvim običnu pamučnu majicu. Sviđa mi se ova boja, nešto kao smeđa. I eto ovaj neki parfum smo isto babi kupila. U Zari, muški neki, eto da ima samo za špricat. Valja li? Tebi kod je maca jezik pojela. Odgrizla. Evo nas ljudi, danas u drugom danu. Danas ću ja da pravim ovako mali zalogajčiće za djecu za školu. Sad ćete vidjeti otprilike kako sam ja to zamislila. U stvari ja ću da to isprobam, da vidim kako će to da bude. Evo ovako, otprilike ovako će biti mali kriškice. Njih ću mazati paštetom i na jedan ću stavljati krastavice, a na jedan ću stavljati malo peršuna ovako. To će biti kao neki zalogajčići za djecu, pošto smo se dogovorili da napravimo taj kao švedski sto. Svako će nešto da ponese, da bude nekih raznolikih jela na stolu. Ponijet ću ovih nekih sokića za djecu, vodi i još sam pravila kolače, sad ću vam pokazati. Kad ovo sve završim. Tako. Jednu argetu. I sad ću ja vama tu od prilike pokazati kako sam ja to zamislila. Evo ovako. Namazat ćemo malo argeti. I odozgo ćemo staviti ovako malo krastavica. Na ovu jednu. Mislila sam iskreno isto paradajz da stavljam na drugu, ali mini hadreće, pošto je baš vruće vani, a i paradajz pušta onu vodu, onaj sok, tako da na kraju sam odlučila da neću paradajz, nego ću ovako sasvim malo ovoga peršina. Vidite, baš će biti lijepo i sad ću ja to da napunim u tacnu i da tu ponesem.
Ne znam šta ja znam, mene ovo izgleda jako fino na ovim vrućinama. Nije mi nešto, iskreno sam razmišljala da ponesem sirnicu da napravim, pa da oni mali, sitni kao kovrce ili zvrkove, kako ko kaže. Tako da sam se odustala od toga jer na ovoj vrućini vani danas će biti 30 stepeni i preko 30. Mislim da je stvarno, što kažu, na samostalnu odgovornost da jedeš pitu. Ovo će biti nagodno ovako, jer će djeca se igrat i onako u lijetu mogu uzeti ovu kriškicu i odoši dalje. Evo da vam malo ovako približim. Pa lijepo to izgleda, pravo jedan fin zalogajčić. Evo ga, sve je gotovo, ovako to izgleda. To su ti mali zalogajčići. Nekako sam imala želju da bude malo i paradajza, ponegdje da bude malo šareni. Možda čak i dodam malo paradajza. Ovdje su sokići. Piće smo se dogovorili da donese svako po nešto. Znači ja sam ponijela ovih 10 sokića i ponijet ću još 2 flaše vode. I ovdje sam napravila neki kao keksiće za djecu. Uglavnom to je plazma keks, mljeveni, maslac, mlijeko. I to sam malo šećera i uvaljala onda poslije u kokos. Tako izgleda jako fino. Mislim da će se dječica obradovati. Ipak sam stavila paradajz i puno mi ljepše izgleda. Nekako baš šarenije za djecu. Ne može se lopta igrati u kući. Gdje ideš tu? Kako? Daj kap. Možeš li ti ovo ponijeti? To ga snimaš, ja? Možeš li ti ovo ponijeti? A što misliš da stavim ovdje loptu? Daj nam. Lakše će nam biti nosa. U stvari ti nemaš sam loptu. Stavi naočale. Eto mu naočale. Spremni naočale. Pa ja, hoćeš nosa? Pa ponesi, može biti vruće puno pa ćeš morati. Ili ako djeca budu imala, ponesi. Stavi, ponesi sunce. Može tamo stavi u kesu. Ovdje sam pripremila ovo i ovo molim te, možda da mi ti poneseš jer ću ja morati ove tepsije. Može, ponijet ću ja kesu. Uglavnom, eto, spremili smo se, odosmo, kao što ste vidjeli, sve smo spakovali i nažalost nećemo moći tamo snimati, nadam se da imate razumijevanja, bit će djeca, bit će učiteljica, nije možda baš ni primjerno, ni prikladno, a i svakako zbog privatnosti djeci. Ali ćemo vam ispričati u nekom sljedećem videa kako je to sve bilo, kako je to prošlo, nadamo se da će biti ok, super. I tako, eto. Zapratite nas, lajkujte i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Evo mi naočamo. Ja sam sad to zatvorena. Ovdje imam. Our hearts beat to the city streets.